Mhm. Apa ini itu? Potong kayu. Potong kayu, guys. Ada ini, guys. Oh, 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 oh. Hatinya, hatinya. Oh, oh, oh. Nak mandi pagi. Jam 10 aku masih karyang loh, guys. Jam 10 malam masih karyang loh. Masih karyang. Di situ aku agak dalam kok. Masih karyang tuh, nampak aja tanah ini.
Itu hujan dari jam sebalik. Hujan labe tuh. Hujan labe sampai jam bara ya. Jam ampe jago lah tinggi kayak jam 5 lah tinggi tadi. Jam 6 terus tinggi tuh. Sekitar masuk rumah. Terus anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurku. Gacor tiap tahun langganan banjir. Kalau tahun Patang sih itu guys. Patang. Mata mengantuk. Mentempuru saya babulu lah taman mentua lawan hilang di anak-anak tuh. Anak santai guys. Nak milala kutan berindo nan pampuruan saya babulu ko anak ibu jo ambo ambil saja ambo kami nantu. Pagi-pagi udah sarapan air guys. Bang, itu banjir ya. Banyak banjir. Bang, itu banyak banjir. Iya, banjir. Banjir guys. Dari semalam ini guys. Lampu mati guys. Baterai HP cuma sedikit nih guys. Hey, what is going on? Kemana yo?
Ijan si ko mah beko lewat mah unyang tuh si koko ha. Di sini di batas kota ini. Di sini mah kalau hujan-hujan jarang di sini marah banjir. Kampung kebun kacang Frozen di sini. Apa Frozen? Apa kebun kacang nih? Di sini di batas kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu. Andai engkau mengerti perjalanan hidupku demi menggapai cita-cita. Jangan lupa di like guys, di like, subscribe guys. Jangan lupa di share, bantu guys, bantu dikasih like, subscribe, di share. Oh nggak di give lah guys, give. Buat beli makan nih guys, buat beli sarapan, belum makan dari malam guys. Mana bocil tadi kan? Tolong Pak Bupati Padang Pariaman, hujan bang, itu banjir banget, kenapa bang? Maksudnya hujan bang, itu banjir banget, kenapa? Kenapa? Nah, gara-gara ini ya, gara-gara air ya. Absen lah satu-satu, dari mana guys? Wah. Seru ya. Di give guys, kalau di give nanti gabung sama bocil mandi nih guys. Jangan lupa di subscribe, like, share. Ingin ku tuliskan surat untukmu. Andai engkau mengerti perjalanan hidupku demi menggapai cita-cita. Butuh juga baterainya lah. Di share lah guys.
Di share guys, di share guys. Jangan lupa like guys, like. Lagi kedinginan. Dingin hati semenjak dia tiada di sisi. Oh, bayang bulan menari. Kau adik lain merasa rindu. Kirimkan salam jo angin lalu. Bukan lah kak kau. Perjuangan masih mengalih ha. Kuban tuh baru jago loh kah. Baru jago si Boyong mah. Oh, kok. Wah, yang baju merah kok preman siko kok. Si preman siko berjago langsung gabung ya sarapan pagi banjir lah. Hai. Absen dulu bang, dari mana bang? Jangan lupa like, share, subscribe guys. Wih, santuy. Nih. Wah, preman siko baru gabung ya guys. Yuki balik batai. Yuki balik. Yuki balik. Yuki balik. Namo patai. Juki balik lah. Juki balik. Salto. Hah? Mana bisa? Mana bisa? Wih. Yang mengalih aja guys. Senang sih. Si preman siko ka. Salto lah, patai. Cede balala.
Di share lagi guys, di share lagi guys, di share lagi guys. Kita ambil absen di pagi ini guys. Di share lagi guys, di subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Kita live sampai habis baterai ya guys ya. Sampai di give orang. Ya, makan tetap makan ya guys. Am. Si ya, si anteng si mau banjir yang penting makan. Si ya udah gemoy. Di share lagi guys, di share lagi guys. Juga balik lah petai. Coba berenang siko. Siko. Si, si. Woi kapasnya tuh. Hah? Iya. Para istri ngapain nih kok? Apa tuh mah? Bisa ya jajan. Bisa ya jajan. Weh, pasukan nih guys. Wes, tambah pasukan nih. Balik orang ya kan. Suka banjir guys, banjir. Nah. Jalan di situ. Jalan guys, jalan baru ya ke banjir guys, banyak jalan. Sampai BKD Simpang 3. Nah. Itu agak mendingan situ tuh. Jangan lupa di share guys, di share guys. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di share, di like. Jangan lupa di give ya, give. Keseruan bocil Kamis pagi guys. Ya wahana dadakan nih. Wahana dadakan. Wahana dadakan. Udah siap siaga. Nah, tinggi nah. Berarti air di sini penuh ya Pak? Udah mulai surut. Syukurlah. Mencilan.
Tar monitor ketua, anggota mau lapar ketua. Wih, di share lagi guys, di share lagi guys. Di share lagi guys. Anjir. Apa tuh? Iya, lihat gue. Tuh di bagi-bagiannya. Bali guys, Bali. Oh, si di Bali. Coba di bagi-bagian ya, kan arti tadi deh. Ku jopo dorongnya kok. Oh, enggak lah. Pakai dorongan lah. Di share lagi guys, di share lagi guys, di like, jangan lupa di subscribe guys. Acar buka ya kok. Coba kok yang suka rela tadi tuh. Bismillah. Belum makan dari malam guys. Hmm. 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 Sarapan. Dari semalam belum makan guys. Ada tetangga yang jualan ini guys. Nah, udah dibikin banyak banjir pagi ini. Kirain dibagi-bagi tadi kan. Rupanya jualan. Hmm. Di share lagi dah, di share lagi. 16 lah. Hmm. Enak surut-surut ya. Hmm. Hmm. Teh sama. Teh, yang ini mandi. Teh. Hmm. Hmm. Tetap bersyukur guys.
Alhamdulillah. Babi dua mangko badayun. Di share lagi guys, di share lagi. Ingin ku tuliskan surat untukmu, andai engkau mengerti perjalanan hidupku demi menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti,
andai ku harap selalu. Ih, longsor di Kampung Tanjung. Terus 10% ya guys. Akhir dulu guys. Hmm.